Guys bantu banjye, nongeye nagarutse na Stark VPN Loaded. Internet iri gukora neza cyane. Hari abantu bari baramenyereye ko Stark VPN Loaded itagikora, ubisigaye ikora kuri Airtel Tigo. Niba ufite Airtel Tigo, none ahangaha twagiye. Icyo usabwa ni ugukora subscribers kuri Sam Comedy 250. Ikaze kuri YouTube channel yacu. Kora subscribers, riga ntacyo bitwaye. Kora subscribers, ukore like, comment, ndetse na sharing inshuti. Jya kuri Google Play Store, ibyacu twe ntibitinda. Jya kuri Google Play Store, ni ukuvuga ngo ibintu mbahaye mba ndishuwa neza ko bikora. Wandikemo Stark VPN Loaded, urabona aho hasi igihe uranayahisizamu kuko narayisearchinze ndayidownloading. Uyisearching uzayibona imeze uko. Urabona nge ni open, ndakanda open kuko wowe uraza gusanga ari install. Uraza gukanda ari install kuko urabona ko nge nari nyifitemo. Uraza gusanga nimara kwinjira muri iyo app imeze ityo. Numara gusanga imeze ityo, urabona none direct. Urakanda muri none direct. None direct uramanuka. Sorry gato. Uramanuka. Urahita ngo Tanzania Hotel United. Tanzania. Okay, ukore connected. Duze duconnect turebe. Urabibona? Arana ko Stark VPN Loaded. Urebe ko ukuntu uzajya ubigenza nushaka kubigira cancelled. Sorry gato. Uzajya ubigenza. Ushaka kubigira cancelled. Ni kuri ya wazajya ubigenza. Ushaka kubigira cancelled. Ndetse uretse imbere ko ushaka kubigira cancelled. Uzajya ukanda muri ko hagati. Sorry gato. Ariko urabona ko zatangiye gukora neza fresh. Nkwibutsa niba utarakora subscribers, iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo uyikore. Iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukore subscribers. Kugira tubone ko mudukurikiye 5 kuri 5, murambabariraho gato. 5 kuri 5 senze mwereke. Uzajya ukanda aho hagati. Iyo ukanze biba disconnected. Wakanda hagati byazamo kuri ya kiriya cyatsi bikaba connected. Urabona ko data zacu ziri kwiruka neza cyane. Ubu ushobora kujya kuri YouTube. Nze mwereke. Ushaka kujya kuri YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram ku bantu bakoresha Instagram. Murakoze cyane.